Pozdrav svima ljudi. Evo nas. Happy Wheels. Hajde, ide. Što ima koks? Sad ćemo igrat. Ne znam. Koju? Kar 3. Ti imaš. Juri sa njima. Dolazvam. Hopić. Drž. Sa njima. Bravo. Sad ćemo na drugi level. Ljudi, evo ga, nastavljamo. Sada igramo s ovim ovdje. Čestim kako se. Idemo dole, vidite, ja ne upravljam. Hopić. Strmo, makadam. Jes, makadam, uvalio sam glavu. Teško se mene. A mislim se ja trebao da. A što rekao? Eno, ova mi zaginu. Još moram da kao što nam je. Gledaj ovo. Morat ćemo ponovo. Restart level. Hajde dole. Hajde dole. Nemoj da te puknem. Hoćete. To svako zbor. Terani. Hopić, brže. Dobar. Victory. Idemo na sljedeći level. Evo ga ljudi, nešto smo krenuli igrat. Šta je ovo? Temjaka. Evo gore. Hopić. Ljub. Nećemo malo. I ljudi, igrat ćemo još 2 partije. Brže. Ajde, fura. What? Bitch. Dobro. Slušim sve. Tako. Fingljivo. Ništa nije. Šta je ovo? Mislim da ovo nije za nas. Ljudi, evo ga neki čudan level. Šta je ovo? Level 1. Ubijamo. I ljudi, evo ga da probamo jedno sa decom.
Bir. Hajde tu. Just. Da li je ovo pro? What the fuck? I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Evo, i deca vas pozdravljam. Subscribeujte se na kanal, lajkujte Facebook stranicu. I vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!